takav. Ja kad sam ušao, ja sam pružio ruku tom čovjeku i rekao mu hvaljen Isus. U smislu malo da ga znaš, relaksiram ako se može relaksirati u mjestu gdje sigurno mu nije lijepo. Da je samim tim što sam ja napravio taj intervju sa njim, da mu je spašena glava, dakle, zna se gdje je, obavješteni su organi njegove zemlje, može doći do nekog pregovornog procesa da ga puste i tako dalje, što se na kraju i desilo. I vi kad se vratite kući, vama stigne ta kazna i uzmete pa tu kaznu platite. Eto, toliko je on opasan i toliko je on revolucionaran i toliko je on naš Srbin sa dna kate, što se kaže, da eto, on će disciplinarno da plati Hrvatima, to sve da mogu sljedeći put za svoju publiku da glumi kako je to. Međutim, da bih ja sad izvadio, kod njih dobio kartu za mobilni telefon, dakle trebam da popunim neke silne papire, da idem kod notara da mi to prevede, pa da idem u te gost usluge da to predam, pa da čekam hoće li mi odobriti ili mi neće odobriti tu kartu. Dobrodošli u podcast Bez uređivačke politike. Danas govorimo o geopolitici, o Iranu, Ukrajini, ali i o regiji. Danas u gostima za jedne kontroverzan, za drugi izvor prave istine, Danijel Simić, osnivač portala Frontal.rs, s kojim ćemo razgovarati u današnjem izdanju podcasta S Brezom. Kao što znate, ovo je mjesto gdje čujemo sve strane. Kolega, gospodine Simiću, hvala što govorite za podcast S Brezom. Hvala na pozivu, ja rado govorim za svako ko me pozove, tako da to ukazuje na način do koje mjere je ono što ja govorim zapravo uglavnom cenzurisano ili nije prisutno u mainstreamu. Da, evo počnemo od ovih najaktualnijih tema, to je rat u Iranu i vidimo Pakistan je napisao prijedlog primirja ili mira, noćas je to uručeno i Washingtonu i Teheranu. Teheran je priznao da razmatra taj prijedlog, ali da neće pristati na bilo kakve pritiske jer prijedlog podrazumijeva da se zapravo dogovor o Hormuškom tjesnacu odmah postigne, a da u roku od 15 do 20 dana se napiše neki širi sporazum. Je li po vama ovo realno i kako vi zapravo ocjenjujete dosadašnju situaciju, kome ide zapravo u prilog ovo odugovlačenje? Ne ide nama u prilog, vama i meni ne ide u prilog zato što ćemo prisustvovati još veće povećanje cijena energenata u ovom dijelu svijeta. Za razliku recimo od Rusije gdje je, ne znam, litar goriva sada 70 eurocenti, mislim, benzina i nešto skuplje dizela, kako gdje, jeli, pošto sam se ja upravo vratio iz Rusije. Što se tiče ovog trenutne situacije, dakle, to je situacija koja apsolutno ne odgovara onome što je Donald Trump pričao dolaskom na presto. Dakle, kada je opet došao u Bijelu kuću, pričao je razne mirotvoračke priče i sada da kažem, napad na Izrael koji nije najavio ni svojim NATO vazalima ili NATO saveznicima. Izrael, dakle, i Iran su napali Izrael je napao na Iran zajedno sa SAD-om, što je politika koja odgovara isključivo Izraelu. I ja svaki put kad me neko pita vezano za taj sukob, kažem da što se tiče Tel Aviva, odnosno Jerusalima, odnosno Washingtona, stvar ide ne po planu, nego po spisku. Dakle, negdje 2001. godine kada je došlo do onih napada avionima kidnapovanim na Svjetski trgovinski centar i Pentagon u Washingtonu i New Yorku. Imali smo Wesley Clarka koji je krenuo poslije toga u neku svoju, da kažem, političku avanturu, odnosno sanjao je očigledno o tome da bude predsjednički kandidat, pa je javnosti iznio da je 2001. godine u hodnicima Pentagona vidio određeni dokument koji je sadržavao imena različitih država koje Pentagon namjerava u narednih nekoliko godina, tad se govorilo o 5 godina, da izvrši invaziju na njih. Dakle, radilo se o Somaliji, radilo se o Sudanu, radilo se o Libiji, Siriji, Libanu, Iraku i na kraju Iranu. I još u to doba meni je, kad sam čuo Iran na spisku, izgledao kao prevelik zalogaj u datom trenutku, u smislu da neće to biti baš tako jednostavno. Otprilike u vrijeme kada su počele, dakle, ti pritisci na Iran, dakle negdje oko 2003. godine rećemo, Iran je imao ni 30 miliona stanovnika, danas Iran ima blizu 90 miliona stanovnika, što govori o potencijalu te zemlje prije svega demografskom.
što bi rekla stara srpska poslovica, čiji je stado njegova i planina, u tom smislu onaj ko u budućnosti bude proizvodio više populacije, kao što je to do sad bilo u istoriji, bit će uspješniji. Dakle, trenutna situacija je takva da ne odgovara Evropljanima prije svega. Sjedinjene Američke Države ovim ratom dobijaju u strateškom smislu zadržavanje Kine, dakle ovo nije izravno nekakav rat i veliki udarac na Kinu, međutim udarac je kao Kina, kao jedan od glavnih energetskih partnera, odnosno kupaca nafte iz Irana, dolazi sada u situaciju da ima otežanu nabavku energenata, što će uticati na kineski bruto nacionalni dohodak, uopšte konkurentnost na tržištu i slično. U tom slučaju Sjedinjene Američke Države profitiraju zato što su zauzeli ponovo rezerve nafte u Venecueli, jedne od najvećih potvrđenih na svijetu. Nafte ima dosta i u Kanadi, nafte ima u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da su oni što se toga tiče obezbijeđeni. O ostatak svijeta govorimo dakle o Evropi, o Indiji. Evo vidimo da je Indija i sada sklopila ponovo sporazum sa Rusijom i pored onih prijetnji koje je Donald Trump iznio zbog tarifa i tako dalje, Indija sada ponovo kupuje rusku naftu zato što nije u stanju da kupi naftu koja prolazi kroz Ormuški Moreuz. I u tom smislu sada trenutno što se tiče Izraela, Izraelu ide sve po planu. Oni su izvršili kopnenu agresiju na Liban, gdje se obračunavaju sa Hezbollahom, koji je šiitska milicija, obzirom da Hezbollah sada dolaskom Džolanija i bivših pripadnika Al-Kaide sada opranih u demokratski režim u Siriji, dakle koje su sponzorisali Sjedinjene Američke Države, dakle Islamsku državu i njene razne inkarnacije kao Tahrir al-Sham ili slično, su zapravo finansirali Sjedinjene Američke Države i Izrael i postigli su svoj cilj. Dakle, fragmentacijom Iraka, fragmentacijom Sirije, to više nisu ozbiljne zemlje i one im nisu prepreka da dođu do Irana. Sada kroz vazdušni prostor Sirije i kroz vazdušni prostor Iraka, Sjedinjene Američke Države i Izrael bez ikakvih problema ulazi u vazdušni prostor Irana i bombarduju ga. Ono što se vaše pitanje kome više odgovara, mislim da trenutno rat u ovom slučaju na ovom trenutku ne odgovara nikome, osim možda nekoliko oligarha koji imaju svoje računice zašto je ovaj rat otpočet. U svakom slučaju rat se ne odvija onako kako bi ljubitelji poteza iz Venecuele voljeli. Dakle, pobijeno je najviše vojno, političko, čak i naučno rukovodstvo te zemlje, međutim nije došlo do promjene režima, nije došlo do građanskog rata unutar zemlje, nije došlo do pobune ni Azerbejdžanaca, ni Kurda, ni Baludžistanaca, dakle sve ono na što se računalo unutrašnjim nemirima nije se desilo, tako da sad ovaj rat ima nekoliko izlaza iz njega. Jedan je ovaj koji već sada najavljuje Donald Trump da još malo izbombarduju Iran i stresu skladišta da bi vojno-industrijski kompleks u Sjedinjenim Američkim Državama i širom svijeta bio zadovoljan i opet sponzorisao iste političare za kongres. Da, ali evo, postoji li izlazna strategija kako zapravo izaći iz ovog sukoba? Evo, Amerikanci su uspjeli u jednoj, možemo reći, odličnoj akciji spasiti kopilota, time je Iran onemogućen da ima zapravo zarobljenika, što bi stvorilo zapravo veliku prednost Teherana, ali to je okuražilo Trumpa, opet je uputio psovke, prijetnje, ultimatume Iranu, na što je Iran rekao da su ti ultimatumi smiješni. U propagandnom smislu neki bi rekli da Iranu zapravo ide bolje, jer Amerikanci već, možemo reći, danima tvrde kako je Iran mrtav, kako su uništeni raketna mjesta, kako su uništena mornarica, međutim Iran i dalje uporno uzvraća udarac. Postoji li zapravo izlaz? Kako Trump može izaći iz ovoga? Slušajte, zavisi, ovo je otprilike, opet ću se posjetiti na narodnu poslovicu, to vam je ono dala baba u Dukatu da uđe u kolo, a dva da izađe. U ovom slučaju Trumpu izlazna strategija može biti to što je on rekao, međutim time se ništa neće postići u strateškom smislu. Dakle, ukoliko pređu u sljedeću fazu, to je otprilike ona faza kojom je Marti Ahtisari prijetio Slobodanu Miloševiću pokazujući mi ravan 100 tamo gdje su se sastajali i govoreći da će Srbija izgledati kao taj ravan 100 ukoliko on ne pristane na mirovne pregovore i manje više kapitulaciju ili polukapitulaciju u Kumanovu, dakle kada je potpisan Kumanovski sporazum. U tom smislu izlazna strategija Donalda Trumpa može biti da još jedno vrijeme vrše vazdušne udare kao što je to bilo u onom prvom
ratu, kada je Iran faktički jedina islamska zemlja koja je na neki način ustala da zaštiti Gazu, odnosno reagovala na ubistvo svojih zvaničnika, te je izvršena razmjena vatre nekih 10-12 dana. Tako da u tom smislu može to tako da se završi, međutim, osim finansijskog troška i ozbiljno narušenog međunarodnog ugleda, Sjedinjene Američke Države neće nešto posebno dobiti i to bi bio trijumf, dakle, iransko rukovodstvo bi to moglo predstaviti kao trijumf. Drugi scenarij može biti kopnena invazija, da se pokuša ono što se pokušalo u Iranu, međutim, sada kako stvari na terenu stoje, tu je zadejstvovano i manja količina vazduhoplova u prostoru, manja količina uopšte generalno borbene tehnike i manja količina vojske. Dakle, prilikom napada na Irak i njegovog istirivanja iz Kuvajta, koji je tada bio privremeno zauzeo, a i kasnije ove operacije koje su radili Amerikanci i Britanci napadajući direktno na Irak, to treba mnogo više vojske nego što sada Sjedinjene Američke Države doveli u region. I naravno, postoji varijanta koja bi bila katastrofa za Sjedinjene Američke Države, dakle ako se oni povuku iz ovog sukoba i nastavi dalje da recimo gađa Saudijsku Arabiju i druge arapske kraljevine u zalivu, u tom smislu može biti posle izvjesnog vremena nisu sad pokazali u ovom slučaju da su sposobni da zaštite te zemlje u kojima se nalaze, pa čak ne da zaštite same sebe. Jer koliko god, da kažem, Iransko 17A u Buđanovcima u Srbiji 99. godine, dakle to je simbolički manje više nekakva pobjeda, jer mi vidimo da se oni osjećaju prilično, dakle govorim za Amerikance i Izraelce, prilično komotno u vazdušnom prostoru Irana. Oni prolijeću svojim helikopterima, traže svoje pilote do stepena da ih niko ne obara, nego ne znam, patrola saobraćajne policije puca na njih iz pješadijskog naoružanja. Dakle, u tom smislu Amerikanci i Izraelci jesu tehnički i tehnološki nadmoćniji, međutim za kopnenu operaciju ja mislim da trenutno nije niko toliko blesav da to probaju. Duše može se očekivati da probaju da zauzmu jedno od ostrva koje se nalazi u Persijskom zalivu, kod Ormuškog Moreuza i slično, mada ja lično mislim iz ovoga što nas uči dosadašnja ratna tehnika i da kažem ratna hronologija, jer su Rusi isto tako rasturili ukrajinsku mornaricu u Crnom moru, potpuno je faktički upropastili, međutim ne mogu da kapitalizuju tu svoju pobjedu, jer se ratovanje promijenilo. Dakle, Ukrajina je sada pravi više iz Velike Britanije nakrcana tim podvodnim i nadvodnim dronovima, dakle gliserima i torpedima koje se danas vode u prvom licu na velike udaljenosti preko satelitskog naviđenja sa kamerama, kažem, koje gledaju u prvom licu. Dakle, to su strašna oružja sada koja su učinila stare flote faktički gomilom gvožđurije, tako da Rusi kriju svoje brodove po Crnom moru, a uskoro kako stvari stoje će i Amerikanci doći u sličnu poziciju, jer mi vidimo da je jedan nosač aviona pogođen, pa je otišao na remont u Grčku, pa zatim u Split, pa je zatim vraća se nazad u borbena dejstva, međutim nikom ne prilazi ni blizu Persijskom zalivu i prosto iz tog razloga niti bilo kome iz Evropljana pada na pamet da otvore taj ruski Moreuz ili da pomažu bilo šta u tom smislu, jer bi žrtve bile velike, odnosno nepredvidive. Mi sad ne znamo tačno da li Iranci samo prijete tim svojim nadvodnim i podvodnim dronima, patrolnim čamcima sa velikom količinom raketnih lansera koji, dakle to su gliseri naoružani raketama koji će da krenu u jednom ešelonu prema američkim nosačima aviona ili bilo kakvim drugim bojnim brodovima koji budu dolazili u taj region. Da li će to biti efektno ili nije efektno? Ono što jeste sigurno jeste da je Iran, da kažem, se proslavio svojom vojnom tehnikom, dakle uspio oboriti jedan američki avion, drugi američki avion, oštiti neke avione, uništiti neke jako skupe radare po jako štićenim bazama širom svijeta, istrošiti basnoslovno skupe rakete protivvazdušne odbrane koje koriste Izrael i Sjedinjene Američke Države. I u ovom slučaju sada, da kažem, stvar nekako u strateškom smislu bolje stoji za Iran, jer neko ko dolazi sa strane i izbombardovao je drugu stranu, ukoliko čizma njegovog vojnika ne stupi na teren, on u suštini nije nešto ozbiljno kapitalizovao.
Što mislite, zašto je Trump promijenio svoju strategiju? Sami ste rekli da je dosta toga obećavao. Je li zapravo obmanuo birače, odnosno svjetsku javnost, i neki kažu da je zapravo ucijenjen iz Izraela. Je li po vama to realno? To može biti vrlo realan scenario. Ja nisam pristalica čak ni termina teorija zavjere, jer zavjere postoje, a teorija je onda kada mi ne možemo to da dokažemo. Mi ne znamo šta se desilo, recimo, u Bijeloj kući 1999. godine, kada je Bill Clinton naprasno odlučio da napadne Srbiju i Crnu Goru, izvrši akt međunarodne agresije, jednak kao što je ovaj sada u Iranu. Da li je to bilo zbog Monike Levinski, da li je to bilo zbog nekakvih grafikona popularnosti, očekivanja na izborima i slično, to mi sad ne možemo znati jer nismo sjedli sa njim i držali ga za ruku kao Jeffrey Epstein. Međutim, Donald Trump zna Jeffreya Epsteina jednako dobro kao i Bill Clinton, možda i ranije nego Bill Clinton. On se fotografisao sa njim u mladosti, imamo snimke gdje mu Trump šta to lastivno govori na uho i tako dalje. Tako da taj scenario može biti vrlo realan, ali ja ne mogu ni da ga potvrdim ni da ga opovrgnem. S druge strane, Donald Trump je i u svom prvom predizbornom mandatu, dakle u prvom mandatu kada je spremao se za izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, više nego naglašeno obraćao pažnju koliko mu je bitan izraelski lobi, koliko mu je bitan uopšte jevrejski interes u svijetu i tako dalje. Ponavljaju sve one fraze o najboljem, najjačem savezniku i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Tako da i u ovom drugom mandatu Donald Trump je uradio neke stvari za Izrael koje ja ne znam da li je većina svjetske javnosti prije 30 godina bio bi skandal da je Izrael objavio kako anektira Golansku visoravan. Golanska visoravan je dio Sirije u strateške važnosti za odbranu Izraela i odbranu Sirije, koju su Izraelci zauzeli u ratovima protiv arapskih država, odnosno protiv Sirije u ovom slučaju. I tu su dugo držali svoju vojnu bazu. Ja sam bio u blizini Golanske visoravni, dakle gledao izraelske F-15 kako patroliraju tu na granici sa Sirijom i bio sam iz druge strane u Turskoj, jako blizu sirijske granice. Što se tiče samog Izraela, dakle, njima stvari idu po planu, oni su dobili od Sjedinjenih Američkih Država da im priznaju ne samo Jerusalim, kao što je Vučić uvučen u onoj priči sa olovkama i stolicama, pa je Izrael zauzvrat što će Vučić obećao da će prinijeti svoju predstavnicu, odnosno da će prinijeti ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, koji je također sporan na međunarodnom nivou, a zauzvrat je Izrael priznao ocijepljenu državu, dakle, silom oduzetu pokrajinu od Srbije, Kosovo i Metohiju. Dakle, duplo golo, što bi se reklo u Srbiji, ništa nije postigao. Tako i u ovom slučaju Izrael je dobio od Donalda Trumpa priznanje. Dakle, Sjedinjene Američke Države danas priznaju zvanično u svijetu da je Golanska visoravan dio teritorije Izraela i ukoliko neko napadne Izrael na tom mjestu, Amerikanci po svojim zakonima kao saveznici Izraela mogu ući u njegovu odbranu i po onoj 5. klauzuli ili NATO-a, dakle da je napadnut neko od njih. U tom smislu Izrael kod njih ide sve po planu, dakle potpuno su rasturili Hamas što se tiče Gaze, osim u jezgru tog stanovništva gdje su ojačali, da kažem, jednu ekstremističku mržnju prema Izraelu koja će sad samo jačati u generacijama koje dolaze. Zapadnu obalu i uopšte te druge prostore koje su isto u statusu, ne znam, Golanske visoravni ili Gaze, u smislu da nema Izrael pravo na njih u međunarodnom smislu. Oni su potpuno te ljude tamo, da kažem, suzbili bilo kakav otpor i donijeli su neke zakone po kojim faktički mogu da ih ubiju bez ikakvih ozbiljnih posljedica ukoliko im pružaju otpor. Tako da, što se Izraela tiče, ovo Izraelu sve odgovara, pogotovo onim ljudima, vi slušate izraelske zvaničnike, nismo gluhi, koji kažu da je Izrael će biti od Damaska do Eufrata i oni sad već jesu faktički na prilazima Damasku. Također se pojavljuju, iako su oni sponzorisali Islamsku državu Iraka i Levanta, čiji krajnji rezultat je preuzimanje vlasti od ovog Džolanija i njegovih islamista koji idu na pikapima i pomoć protiv vazdušnih topova i teških mitraljeza zakačenih na njih, zauzimaju gradove na juriš, odsjecaju glave svima onima koji se ne slažu sa njihovom vizijom sunitskog islama.
Dakle, kao da ih nisu oni doveli na vlast, bombarduju ih jednako kao što su bombardovali Asada, do stepena da se javljaju arapske kraljevine iz zaliva i govore da je i Egipat, čak i govore da je u pitanju agresija na suverenu zemlju i tako dalje. U tom smislu Izraelci, ako riješe, recimo oni su sad zaštitnici Druza, koji su zaista Jolanijevci, Džoleanijevci, islamisti napali i vršili su velike zločine i nad hrišćanskim i nad alevitskim, dakle aleviti su abrevijacija šiitskog islama srodnog onom u Iranu i samim tome je pripadao i Asad, jeli, samim tim i taj režim je bio podržavan od Irana iz istog razloga. Hezbolah je šiitska milicija, međutim oni su sad doveli do vjerskog rata unutar Sirije, dakle da suniti i šiti se ubijaju između sebe i vrlo su to sve odlično izveli i sada ukoliko Izrael krene kroz pustinju, oni mogu bez nekih većih problema doći do Eufrata. Da. U sjeni rata u Iranu odvija se sukob u Ukrajini. Baš prije dan, dva su Rusi izjavili kako su u potpunosti zauzeli regiju Donbasa. Onda su zapadni mediji rekli da je to preuveličavanje malih uspjeha Rusije na tom terenu. Rekli ste da ste vratili iz Rusije. Kakva su vaša saznanja i možete li zapravo reći kakvo je stanje u Rusiji? Neki kažu da je Rusija do te mjere iscrpljena da je pitanje može li do kraja iznijeti ovaj sukob u Ukrajini, dok drugi tvrde drugačije. Pa gledajte, ja sam i ranije kada sam boravio tamo, u suštini danas imati ratnog reportera na terenu je važno, jako važno i strateški u smislu, jer u strateškom smislu koliko sam ja puta gledao recimo da BBC govori da je ne znam nekakav grad ili nekakvo selo ili bilo šta pod kontrolom ukrajinske armije, a ja se nalazim u tom gradu, a ja ne bih mogao da se nađem tu da nisu Rusi tu. Jel? Tako da je to vrlo jednostavno demantovati. Znači, onda recimo jako mi išlo na živce svojevremeno kada su me svi novinari koji su me zvali, a svi su me zvali, pitali šta je sa Azovstaljem, kako Azovstalj, onda im nekoliko puta ponoviš i kažeš, dakle, Azovstalj nije više nikakvo vojno pitanje, u pitanju je klasično humanitarno pitanje, dakle, da li će ti ljudi koji su okruženi Azovstalj da se predaju ili će svi da izginu ili umru od gladi. Dakle, nema tu neke nade da će oni da se probiju jer je već iza Volnovahe linija otišla i dakle nema govora da oni prođu kroz toliku rusku teritoriju i da izađu odatle živi. Međutim, uzalud, upravo to što ti govoriš, šta govore zapadni mediji, kod nas je potpuno javnost mentalno, dakle kognitivno pod kontrolom zapadne misli i svejedno su još 2-3 sedmice meni postavljana ta pitanja o Azovstalju, iako sam ja već otišao za Zaporošku nuklearnu električnu stanicu i kasnije za Herson i s one strane Dnjepra dok su još Rusi držali. U tom smislu, što se tiče Luganski, dakle nisu Rusi rekli da je zauzet čitav Donbas, nego da je zauzeta sva teritorija Luganske narodne republike ili Luganske oblasti, kako je to u granicama, unutrašnjim granicama bilo ranije u Ukrajini. Dakle, to isto nije neka vijest, to se već desilo još 22. godine, odmah su Rusi faktički izašli i zauzeli ne samo pola Luganske, nego i pola Harkovske oblasti, okružili Harkov. Harkov je bio u poluokruženju, zatim je tu i grad Sumi je bio skoro potpuno pod okruženjem ruskim u tom periodu, ali to je bio taj inicijalni period kada su Rusi više išli na to da pokažu silu i kažu ne treba vam sad ovo, potpišite neki mir, na što su se Ukrajinci bili se glasili do onog savjeta Borisa Johnsona, čuvenog, kao nemojte potpisivati mir. Pa šta da radimo, kaže Zelenski, kao prosto ratujte. Evo sad prosto ratujemo 4 godine i što se tiče 4 godine tog rata, mislim da je zaista moje lično viđenje stvari na terenu, mislim da su gubici najmanje 3:1 u korist Rusije, dakle da Ukrajinci u smislu pješadije mnogo više ginu. Zatim, što se tiče resursa, prosto Rusi imaju svoju naftu, Rusi imaju svoju proizvodnju municije, Rusi imaju Sjevernu Koreju, evo donedavno Iran na svojoj strani, Kinu na svojoj strani u smislu resursa i tako dalje, tako da ni ti resursi koje s druge strane nemilice dodjeljuje Zapad, prije svega Evropska unija i Sjedinjene Američke Države i neke druge zemlje od Japana, Sjeverne Koreje, Južne Koreje i slično. Uglavnom te stvari, kad odete u Rusiji jedini problem koji je sada vidljiv u odnosu na stvari koje sam ja ranije primjećivao u Rusiji jeste internet. Dakle, internet je sada postao katastrofa u Rusiji iz razloga što vi, na primjer, kao
strani državljani, to je stvarno problem da kupite karticu, to je na granici nemogućeg. Dakle, morate ići tamo, imaju jako dobro napravljen taj GOS uslugi se zove, ili državne usluge bi to bilo prevedeno na naš jezik. Odlično je to urađeno, radi od 8 do 8 svaki dan, dakle administracija državna, možete sve dosta toga uraditi preko telefona, imate odlične aplikacije, međutim da bih ja sad izvadio kod njih dobio kartu za mobilni telefon, dakle trebam da popunim neke silne papire, da idem kod notara da mi to prevede, pa da idem u te GOS usluge da to predam, pa da čekam hoće li mi odobriti ili mi neće odobriti tu kartu. Što je stvarno komplikovano za novinara, tako da vi odete kod kolege koji ima povjerenja u vas, kažete kolega kupi mi karticu, onda kolega kupi karticu. Kada kupite tu karticu, onda ustanovite da nema interneta. Dakle, sve daleko od toga što svi ovi servisi koje mi ovdje koristimo, dakle, Viber, WhatsApp i ostali zapadni, dakle, servisi Facebook, Twitter, YouTube i tako dalje, to ništa ne radi u Rusiji bez VPN-a. Ja sam imao neki VPN stari koji radi, međutim taj VPN više u Rusiji ne radi kad sam ja došao, tako da imaš problem da je novitet sada i Telegram ne radi. Dakle, Telegram koji je ruska stvar, dakle, napravljena u Rusiji, po mom mišljenju, vjerovatno najbolji messenger od svih koji su trenutno na tržištu. Međutim, imali smo onu epizodu kada je Pavel Durov, vlasnik i osnivač Telegrama, uhapšen u Francuskoj kao francuski državljanin, držan u pritvoru neko vrijeme, tražili su mu neke šifre, pristupe i tako dalje, upravo da bi mogli da naude Rusima koji koriste to danas u državnoj administraciji i očigledno što se tiče ruskih obavještajnih podataka da su tome uspjeli. Dakle, jer oni su napravili novi messenger koji se zove Max i ohrabruju ljude, ja ga nisam uspio instalirati kad sam bio u Rusiji da vam kažem kakav je tačno, ali jedna stvar je jako teško sad raditi kao novinar. Dakle, ja sam ranije kad dobijem karticu imam mobilni internet je jako jeftin i jako dobar u Rusiji. Dakle, u Rusiji je stvarno tehnologija na jednom mnogo višem nivou nego kod nas, ali prosto ti ne možeš da radiš, ne radi ti Telegram, uključiš VPN, ni tu ne radi, ako prolaze poruke, ne prolazi fotografija 1 od 2 megabajta, na primjer, neće proći, tako da je to za posao jako teško. Sad u nekim situacijama, ako si nakačen na bežični internet unutar objekta nekog, dakle, prosto preko rutera, tu lakše rade ti messengeri, ali to je jedina stvar koju, da kažem, u Rusiji možeš da primijetiš kao i međunarodni letovi. Evo sad kad sam bio u Sočiju, pa su isključeni letovi za Arapske kraljevine, dakle nema letova za Dubaji, prosto je to manje guževi na aerodromima. Sve ovo ostalo u Rusiji se živi kao da rata uopšte nema, dakle postoje tu i tamo neke, recimo kad sam ja bio u Rostovu na Donu sad posljednji put, tu imaju oglašavanje, stigne ti SMS poruka, proglašena je raketna opasnost u Rostovskoj oblasti, nikog nije briga, kao što nije nikog bilo ni briga ni kad sam bio u Kursku, gdje se oglašavaju sirene za vazdušnu i bespilotnu, kako god hoćeš opasnost, oni apsolutno raketnu opasnost, niko to ne obraća pažnju na to, dakle živi se normalno i u Kursku i u Belgorodu do određene mjere, koji su svaki dan granatirani od strane Ukrajine, a da ne pričamo sad kako se živi u Moskvi, kako se živi u Nižnjem Novgorodu, kako se tek živi u Vladivostoku koji je tamo u blizini Japana i Sjeverne Koreje. Dakle, Rusija živi normalno i sigurno da postoje nekakve, recimo, stvari u ekonomskom smislu da se osjeća zamor ruske privrede, ruske ekonomije, jer 4 godine ratovati na ovom nivou, jedan najveći ratni sukob, vjerovatno, u posljednjih, u ovom vijeku, sasvim sigurno. Tako da u tom smislu jeste sigurno da Rusija ima, da se osjećaju neki efekti, ali to je u odnosu na Ukrajinu, po mom mišljenju, nezanemarivo, obzirom da je Ukrajina potpuno razrušena zemlja, koja sada faktički ne može da funkcioniše samostalno, da nema pomoći iz inostranstva, ona ne bi mogla da isplaćuje osnovne budžetske korisnike i u tom smislu da se vratim na te teritorijalne napretke. Dakle, što se tiče LNR-a, LNR je već nekoliko puta zauziman, pa opet vraćan. Uglavnom je u većini procenta nalazi se na ruskoj strani Luganska narodna republika još od početka ovog ratnog sukoba. Ostalo je nekakvih 15% Donjetske narodne republike, dakle, pritom su to veliki gradovi, dakle, aglomeracija Kramatorsk, Slavjanski i Druškovka, i to je ozbiljan zalogaj i nešto što
će Rusi sada vjerovatno pokušati prije svega da upadnu u Dnjepropetrovsku oblast, naprave neki obuhvat ili s one strane, od Harkovske strane, da ne idu direktno, da kažem, čelom u čelo na te utvrđene položaje koji su tu utvrđeni od 2014. godine, malte ne. Tako da u tom smislu će biti nezgodan posao, a ako mene pitaš za neku prognozu, do ove godine, dakle, Rusija, ako do jeseni, dakle, za ovo vrijeme koje je pogodno sad za kod njih će početi sad da otopljava kao što je otoplilo sad već kod nas, biće preuzete sigurno ofanzivne aktivnosti sa jedne i sa druge strane, više se tu očekuje od Rusije. Dakle, ukoliko oni zauzmu Slavjansko-Kramatorsk i Druškovku u tom smislu, ispunit će se ona prva, da kažem, maksima Vladimira Putina kojim je ušao u rat, dakle, a to je zaštita ljudi Donbasa, a zatim denacifikacija i demilitarizacija Ukrajine, to ćemo malo vjerojatno zaboraviti. I ja mislim da ukoliko se zauzme Donbas u cjelini, da može doći, dakle, ja ne kažem da će doći do toga, da može doći do toga da se Vladimir Putin i ostatak ruskog rukovodstva složi da buduća granica ide Dnjeprom kuda sada ide i po tim Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti gdje je ona trenutno, dakle da neće ići na to da zauzimaju dva oblastna centra, Herson ponovo, a Zaporožje nikako nisu kontrolisali od 22. godine, tako da to su jedni ozbiljni zaloga i ko zna koliko bi rat mogao da traje. Međutim, ratno iscrpljivanje jeste možda do određene mjere izvjesniji, kao što je prirodna katastrofa, recimo poplava. Najlakše je predvidjeti poplavu. Vidiš da tamo negdje pada kiša i tako dalje, očekuješ da će u neko dogledno vrijeme doći te rijeke kod tebe i donijeti poplavu. Isto tako u ovom slučaju ratno iscrpljivanje može biti tako predvidiv ukoliko bi mi imali obavještajne podatke kakva je zaista stanje privrede u Rusiji, kako je zaista stanje privrede u Ukrajini, koliko još Ukrajina ima borbenog duha, odnosno da koliko još ima ljudi koji se mogu uopšte mobilisati, pošto mi vidimo te scene da to mobilisanje ide prilično teško. Mislim da ovaj rat je jedan od onih ratova koji može stati sutra, ako se zato steknu pravi uslovi u pregovaračkom smislu, međutim nisam nešto ubijeđen da će uskoro stati. Kao što je i rekla ona Gabardova, glavni špijun u Vašingtonu, ili komandant glavni špijunski, sad treba to isto gledati da li je to njena neka ratna igra ili ne. Uglavnom oni su rekli da je Rusija zadržala premoć nad Ukrajinom u 25. godini, govorim dakle o američkim obavještajnim podacima koji su javno iznijeti, i da će Rusija najvjerojatnije nastaviti da u nekom slabijem intenzitetu ratuje dok ne postigne svoje ciljeve. Šta znači taj slabiji intenzitet? Rusija bukvalno ratuje jednom rukom vezanom. Jedna ruka se bavi domaćim poslovima, prži jaja na šporetu, sprema djeci šta će obući za školu i tako dalje, a drugom rukom ubija ovamo iz pištolja, gađa kopljem i slično, probada bajonetom. Tako da u tom nekom dualitetu žive, pokušavajući da ratuju na onaj način na koji ratuju Sjedinjene Američke Države već sve ovo vrijeme, s tim što je velika razlika u tome što Sjedinjene Američke Države bombarduju Iran koji se nalazi preko okeana na drugom sasvim kontinentu, pričajući da je to neki vitalni njihov nacionalni interes, a isto kao što je pričano i za Irak i oružje za masovno uništenje, mi svi znamo da se tu radi o nafti i geopolitičkoj utakmici. Isto tako kod Rusa je slična situacija, s tim što bi ovo što se dešava u Ukrajini bilo prilježnije upored sa kubanskom krizom i 60. godina, jer se ovo se dešava, dakle, Rusiji pred vratima i toliko blizu da, dakle, ove bespilotne letjelice tipa Ljuti ukrajinske mogu da dolete do Moskve ukoliko ih Rusi puste. Da je to baš ozbiljan problem. Da. Hvala vam za pogotovo ova iskustva iz Rusije koje ste sad podijelili, što će sigurno biti zanimljivo mnogim ljudima koji budu gledali ovaj video. Vi ste, dok ste izvještavali iz Ukrajine na ruskim teritorijama, naišli u jednom trenutku na hrvatskog državljanina kojeg ste intervjuirali i hrvatska publika vas se možda sjeća iz tog perioda. Riječ je bila o Vjekoslavu Prebegu i on je čak pozdravio u tom videu svoju obitelj i tako dalje, a onda se nakon toga dogodilo da vam je zabranjen ulazak u Hrvatsku, možda godinu dana poslije toga, nekoliko mjeseci poslije toga. Što se zapravo dogodilo, koji je bio razlog, je li razlog širenje proruske propagande i kako je zapravo sad stanje, je li dalje na snazi zapravo ta odluka?
Pa ja baš nisam načisto šta je to proruska propaganda, jer ja, kako kažem, ja nisam na platnom spisku ni Vladimira Putina, niti Donalda Trumpa. Što se mene tiče, te dvije persone nemaju nikakav utjecaj na mene i na ono što ja izjavljujem, kao što nema ni Milorad Dodik ni Aleksandar Vučić. Prosto ja sam odabrao taj nezavisan put u životu i tako sam se ponašao i od tamo. Ono što je sigurno kod mene, da ja nisam ni prije ovog sukoba krio da ja podržavam pravo na samoopredjeljenje i ljudska prava ljudi u Luganskoj i Donjeckoj narodnoj republici nakon vojnog puča u Kijevu 2014. godine, kada su neonacističke vlasti, bez svake sumnje, znači iskoristili su te neonacističke družine tipa Azov, tipa Kraken i desni sektor, i da sad ne nabrajam hiljade i hiljade tih organizacija koje su neonacističke i baštine otvoreno neonacističke, odnosno nacističke ideologije. Oni su ih iskoristili, dakle, da uspostave kontrolu nad oružanim snagama Ukrajine 2014. godine i pošalju oklopne helikoptere, višecjevne raketne bacače da bombarduju stambene zgrade u Donjecku i Lugansku. To je naravno izazvalo revolt i ovo opolčenje ili ustanak od tih ljudi i imamo sad šta imamo, jedan rat koji traje od 2014. godine sve do danas, i veliko je pitanje kad će se završiti. Dakle, ja sam u tom smislu nisam nikad krio svoje simpatije prema tim ljudima i tako sam se tamo našao prvi put 2017. godine. Zatim sam bio u jednom gradu koji se zove Slavjano-Serbsk, nalazi se odmah u blizini Luganska i tad je bio na granici, sad je već duboka pozadina, dakle na rijeci Oskol je bila granica, na sjeveru su bile oružane snage Ukrajine, na jugu je bio taj srpski graničarski grad osnovan 1753. godine na teritoriji današnje Luganske narodne republike. Ima još jedna srpska kolonija koja se očuvala, zove se Nova Srbija, ali ona se nalazi na teritoriju koja je sada pod kontrolom Kijeva i u tom smislu ja sam to nikog nije to područje svijeta nikog tada nije interesovalo i ja sam iduće godine kada sam došao u Rostov isto svojim poslom, čak nisam planirao ni da prelazim u Donjecku narodnu republiku, tad je došlo do ovog ratnog sukoba i ja sam ostao tamo. Ja sam dakle kontaktirao nekoliko dana prije rata jer sam vidio da će početi rat i namjeravao sam ostati. Kontaktirao sam Radio televiziju Republike Srpske da ih pitam hoće li mi platiti kartu nazad, jer ako ostanem karta avionska će mi propasti, a ja nisam imao dovoljno novca u kešu da kupim kartu za nazad, jer su kartice ubrzo prestale da rade zbog sankcija i tako dalje. Tako da sam ja od 24.2. bukvalno prešao granicu Donjecke narodne republike i Rostovske oblasti u Rusiji i počeo da izvještavam odatle. Ja sam vidio kod jednog ruskog reportera zapravo koji je snimao puno stranih plaćenika koji su bili zarobljeni na jednom pravcu i jedan je iz Engleske, jedan je iz Francuske, jedan je iz Njemačke, jedan je iz Holandije i jedan kaže da je iz Hrvatske. Ja kad sam čuo da je iz Hrvatske, ja sam nazvao tamo, zamolio da napravim intervju s njim, oni su to odobravali bar jedno 12 dana dok to se nije desilo. Kada se to desilo, ja sam napravio taj intervju. Pravo da vam kažem, to su poslije isekli Radio televizije Republike Srpske. Ja kad sam ušao, ja sam pružio ruku tom čovjeku i rekao mu hvaljen Isus. U smislu malo da ga znaš, relaksiram ako se može relaksirati u mjestu gdje sigurno mu nije lijepo. I tako popričali smo, on ispričao te neke osnovne stvari. Ja sam smatrao da je samim tim što sam ja napravio taj intervju sa njim, da mu je spašena glava. Dakle, zna se gdje je, obavješteni su organi njegove zemlje, može doći do nekog pregovornog procesa da ga puste i tako dalje, što se na kraju i desilo. Ali stvarno nisam smatrao da sam uradio bilo šta drugo, osim što je nekom bila neprijatna ta paralela da je nezavisna država Hrvatska imala 4 legije dobrovoljačke u Rusiji, ne znam, Ržev, Sevastopolj, Azov i Stalingrad, pa da se to malo istorija u tom smislu ponavlja danas, ali ja nisam imao nikakvih drugih, da kažem, stvari. Sad, kada sam krenuo prvi put, nisam dotad ni ulazio, dakle, od tog trenutka kad sam napravio intervju sa tim gospodinom Prebegom, nisam ulazio uopšte u Hrvatsku, nisam imao nikakvog posla. I onda, jer ja jednom godišnje sam zapravo išao u Hrvatsku na komemoraciju u logoru smrti Jadovno Gospić Pag, gdje imamo komemoraciju svake godine. I kada sam krenuo, ovaj put mi Hrvatska služila kao tranzitna zemlja iz Srbije na Sloveniju i da idem dalje za Italiju. Međutim, kada je ona graničarka zatvorila šubu, šalter i podigla slušalcu, ja sam znao da je to veselje,
parkirajte tu između traka, pregledanje vozila, pregledanje stvari, detaljno, isto sam neki švercer ili kriminalac, onda sačekajte malo doći kolege, ali srećom iz Osijeka, neće iz Zagreba, pa će kraće trajati. Pa je to kraće trajalo jedno 3 sata, pa su onda oni došli, pa su oni mene još jedno sat i po tu ispirivali. Mislim, naš razgovor, ja sam rekao, nemam pojma, jeste mi mene zato zaustavili. Da ja njima kažem kako sam ja napravio intervju. Kažem, ja mogli ste uzeti bilo koju televiziju, baš nešto iz obavještajnih razloga zanima, ja sam mogao to da vam kažem. Mislim, znam ja kakva mudrost i pamet treba, ima neki čovjek, zove se Eduard Basurin, on je portparol Narodne milicije Donjske Narodne Republike, nazoveš njega, tražiš tamo, onda te oni provjeravaju, ne znam, 12 dana. I uglavnom mi smo tu nešto razgovarali, oni su meni stalno govorili kako oni štite europske vrijednosti. Onda sam ja pitao šta su to europske vrijednosti, kad je počeo ovaj rat 24.2. vi ste automatski zabranili, ne ono, nego ukinuli sve ruske medije. To po mom mišljenju nisu europske vrijednosti, bar ono što se proklamuje ovako. Onda malo smo se i smijali tu vezano za... Međutim, ono što je bilo interesantno, oni drže otvoren na nekom laptopu ili šta su već tamo imali ili su odštampali nekakvu moju posljednju kolumnu koja glasi, evo ja ću komandovati streljačkim vodom za Kristijana Šmita, što se odnosilo na to da rukovodstvo u Republici Srpskoj je s vijećom tražilo nekoga ko će biti direktor službenog glasnika ili VD direktora da bi se objavili ti zakoni, jer niko nije smio da se toga prihvati jer će potpasti po sankcije. Pa se jedan mladi ambiciozan našao da to prihvati i onda sam ja rekao ako bude trebalo za streljačke vode, evo ja ću komandovati, odmah prvi se javljam, nije problem nikakav. I oni su rekli pa to je nedopustivo, kako ćete ovo reći i tako. I onda dolazite te klasične neke blesave priče tipa šta vas briga šta ja radim u svojoj zemlji, u krajnju ruku šta vas briga kako ja radim svoj posao. Ja ne moram da vam otkrijem izvore, ali obzirom da sam svakom ispričao kako sam intervjuisao Hrvata i kako sam uspio to da postignem, što ne bi ispričao i vama, nije nikakav problem. Onda sam rekli, mi smo tu malo išali, ja sam se sprdao malo sa njima. I onda su oni poslije toga rekli, dakle poslije jedno 4,5 sata tamo gluvarenja na graničnom prelazu, pretresanja, maltretiranja, onda su oni rekli da će oni sad poslati u Zagreb, evo mi ćemo reći da ste vi sarađivali, rekao nemojte, daj Bože reći da kažete da sam sarađivao, nisam ja saradnik obavještajnih službi. I onda su oni rekli, ali da oni nešto sumnjaju. Kažem ja, druže, nemate šta da sumnjate, vratite mi dokumente da se vratim kući, da se vratim za Srbiju i odoh ja svojim poslom. Ima Sremska Rača. Međutim, oni su mi donijeli nekakav papir, ja sam morao da čekam još pola sata taj papir, da ne odem bez njega. Ja sam bio raspoložen da odem bez ikakvog papira. Onda su mi donijeli papir na kojem piše da predstavlja opasnost za ustavni poredak, javno zdravlje i opštu sigurnost jedne ili više članica Evropske unije, što je ovako bilo malo zlokobno u smislu da ja živim u Evropi ipak i da nekad trebam otputovati i u pravcu zapada kao što sam tad krenuo u Italiju. I onda sam ja razmišljao da li je to neka trajna zabrana ili da će to sad otići u neki registar opšte evropski. Međutim, odmah sam posle toga kad su me pustili okrenuo automobil oko kućice graničnog policajca i vratio se u Srbiju. Kako sam ušao u Srbiju, odmah sam iz Srbije ušao u Mađarsku. U Mađari su me pustili bez ikakvih problema. Ja sam otišao u Italiju, bio tamo nekoliko dana. Kada sam se vraćao da je to bilo nešto proknjiženo u evropskom smislu, onda bi Mađari nešto rekli, ništa mi nisu rekli. Još sam poslije toga jednom, kad sam se vraćao iz Jermenije preko Bugarske za Srbiju, ušao dakle u Bugarsku i u Evropsku uniju bez ikakvih problema. Dakle, to je čisto neka hrvatska stvar vezano za, šta ja znam, nekakve hrvatske bezbjednjake. I onda mi je bilo smiješno poslije, ja sam na to naravno i zaboravio, pošto ja nemam nikakvog posla i jako rijetko idem u Hrvatsku. Tako da samo u tim nekim tranzitnim situacijama, na primjer ima dosta ljudi iz Banja Luke koji koriste se autoputem, Bratstvo i jedinstvo kada idu iz dakle Beograd-Zagreb, koriste autoput kada idu iz Banja Luke za Beograd, ja oduvijek idem takozvanim koridorom, ali kada hoće neko da te poveze, onda ne može da te poveze jer ti moraš ići svojim putem ili autobusom, koridorom, jer prosto šta ja znam šta se dešava sad sa tim, ali iskreno rečeno nisam pisao pismo Milanoviću i da kažem predsjedniče šta se dešava, to zaštitite me i tako dalje, jer mi nije to puno ni bitno. Nisam ja Draško Stanivuković da foliram
da me ne voli Hrvatska država, kad je to očito da me ne voli Hrvatska Da, država. evo, rekli ste taj svoj primjer, a kako sad vidite vi sad slučaj Stani Vukovića, pa moramo završavati, već smo probili sve termine. Pa dobro, što se tiče Draška Stanivukovića, on je posljedica jedne dugogodišnje okupacije, dakle fizičke okupacije, strane okupacije na ovom prostoru, jednog dugogodišnjeg djelovanja fondova kroz nevladne organizacije koje potpuno rastaču i razaraju društvo, od jedan sasvim neadekvatan pojedinac koji ništa u životu nije digao teže od mobilnog telefona, preko noći postaje odbornik, zatim za 2 godine postaje poslanik, zatim opet za 2 godine postaje kandidat za gradonačelnika, postaje gradonačelnik, dobija drugi mandat i sada bez ikakve sumnje već su u opoziciji dogovorili da će biti predsjednički kandidat, što je zapravo jedna tužna slika šta se napravi od jedne zemlje kad joj izvršite sječu knezova, što je kod nas desilo se 95. i potpuno je urušite vrijednosti, uđete u univerzitet, uđete u škole preko tih nevladnih organizacija, prosto stranih organizacija koje mi nemamo zakon o zabrani, kako bih rekao, zakon o stranim agentima kao što ima u Americi, kao što ima u Rusiji, kao što ima u nekim drugim zemljama, da ne možete finansirati naše političke partije, direktno finansiraju strane vlade. I on je prosto posljedica toga. A ova priča sa Hrvatskom, čovjek koji dođe, kada je došao Plenković, čini mi se ovdje u Banja Luku, dođe samo što mu nije ruku poljubio, gura se tamo, kmeči nešto i ako vam šta treba, mi smo tu i tako dalje, koji da nepovoljan ugovor firmi Rade Končar, dakle najskupljem ponuđaču tada, rasvjeta koja je inače zabranjena u Hrvatskoj, ne može se ta frekvencija svjetla koristiti u Hrvatskoj, pa da oni to ne bace, oni će to za skupe pare da prodaju u Banja Luci. Dakle, čovjek koji svako malo tamo ide na more, koji svako malo se slika negdje u Hrvatskoj, odjednom je sad za potrebe predizborne kampanje postaju neprijatelj Hrvatske, a u suštini samo on, mislim da ne pričamo o tome da Hrvatska zaista ima te neke klerofašističke zakone i ponašanja. Naprimjer, Hrvatska će biti normalna država onog trenutka kad dođu, na primjer, neki kamperi, motorđije u kamp Sveti Duh na Pagu i podignu, kao što neki podignu na one jarbole zastavu Velsa, zastavu Engleske, zastavu Švedske i tako dalje, kad bude tu zastava Srbije normalno kao i nekog kampera i ne bude nikakvih problema, da će Hrvatska biti normalna država, pošto to nije tako još uvijek, nije će biti normalna ako ništa za nas Srbe, jel? Ali u tom svijetu Vuković znajući to ide i namjerno provocira te priče. I sad ja vama kažem, sad ako neko dođe, čini mi se 700 evra vam naplati kaznu, zato što ste vi nešto pričali. Dakle, ograničavamo vašu slobodu govora, vi ste nekakav političar, još gradonačelnik najvećeg grada u susjednoj Republici Srpskoj i vi kad se vratite kući vama stigne ta kazna i uzmete pa tu kaznu platite. Eto, toliko je on opasan i toliko je on revolucionaran i toliko je on naš Srbin sa dna kate, što se kaže, da eto, on će disciplinarno da plati Hrvatima, to sve da mogu sljedeći put za svoju publiku da glumi kako je to. A preko te epizode vidjeli smo tamo da koje kakvi glasnogovornici vlasti Aleksandra Vučića, recimo, bukvalno ga hvale, govore da je on ne znam nija šta i koriste tu epizodu za još veću promociju njega u Srbiji, gdje je potpuno jasno, recimo, da dakle iza njega stoji Aleksandar Vučić u smislu da ga priprema kao alternativu Dodiku na sljedećim izborima. Gospodine Simiću, hvala vam što ste gostovali u ovom podcastu. Evo sljedeći put ćemo možda imati više prostora govoriti o ovim domaćim temama. Ništa, kolega Brezo, hvala na pozivu i moram reći da sam iznenađen vašim pozivom. Nisam ga očekivao. U tom smislu mi je bilo i draže da razgovaram sa vama. Da, mnogi će biti iznenađeni, ali eto, razgovor je protekao korektno i u skladu sa postulatima profesije. Hvala vam još jednom i svako dobro. Sve najbolje. Znači, gost bio Danijel Simić, hvala što ste lajkali, komentirali i pretplatili se na ovaj kanal. Doviđenja.